मडगांवां दर वर्सा फेस्ताची पारंपारीक फेरी जाता। पालिका गडकारांक खंय सोपो कराच्या नांवान लुटता। दर वर्सा सोपो वाडयतात। सोपो घेतल्या उपरांत पावती दिनात। धंद्या परस सोपो चड जाल्ल्यान धंदो परवडना म्हूण गाडेकार उलयतात। मडगांव पालिका गाडेवारा कडल्यान 3,600 रुपया घेता, जाल्यार सोपो एकठांय करपी आनीक 8 ते 9 हजार घेता। चल्ला ते बेकायदेशीर म्हणून कांय नगरसेवकांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या। There are two traditional fairs that are being held in the old market. One is for the Holy Spirit feast, one is for the Our Lady of Conception. And there are various vendors coming from different parts of the neighboring states. But it has been observed time and again that the sopo collectors are collecting money, exorbitant charges. Like a carpenter, he has to pay around 8,000 rupees for the full fair, plus 3,000 municipality is taking, and they are demanding. And the worst part of this is they have not issued even a single receipt to these vendors acknowledging that they have accepted this money. जे आमचे ओल्ड मार्केटात फेरी असता ओल्ड होलिस्पिटाची थंय सोपो कलेक्टरान म्हणटा तेणी एक्चुअली जेन्ना ते स्टॉल्स घेवपाक हें करपा येता बूक करपा येता तेन्ना म्युनिसिपालिटी कलेक्ट्स 3,600 फ्रॉम देम. But here I have heard that this sopo collector, whoever is collecting sopo, is taking around 7, 8, 9,000 also from them. So this is something illegal is going on. Tomorrow I'll be going and talking to CEO directly. And if time गरज पडला दिकू तंका दिकून घेऊन उतले होते स्टॉल वाले असा तंगा. हम लोगों को गरीब आदमी हैं, हम लोगों को इतना देना बहुत भारी पड़ता है। हम लोग मजबूरी में ये सोफ़ा दे देते हैं, क्योंकि ये 100, 200, 400, 500 लगना चाहिए, लेकिन ये 9-9 हज़ार सोफ़ा दे रहे हैं। सोफ़ा वाला 6 मीटर का 10,000 रुपया मांग रहा है और म्यूनसिपालिटी 3,500 रुपया मांग रहा है, 3,500 रुपये। बताइए हम लोग क्या करें। 400 रुपया लेता है प्रत्येक दिन आके। हाँ, अभी कल हुआ, परसों लिया और कल लिया, रिसीव नहीं दिया। नगरसेवकांबरोबर उलोवन सोप्याचे कोपुसांव निस्तारता म्हूण नगराध्यक्षान उलोवन दाखयला. So the necessary action will be taken immediately by taking confidence to the councillors. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. रोमियो फर्नांडिसाच्या फुटबॉल कॅरियरात ब्राझीलच्या ॲटलेटिको पारानास क्लबाक खेळपाची स्वप्नांतली संद फेब्रुवारीत आयिल्ली. धेंपो स्पोर्टिंग क्लबाचो होम मिडफिल्डर एका वर्साचे लोन करारार ब्राझीलांत गेलो, मात थंय ताका भलतोच अणभव आयलो. 3 म्हयन्यां भितर रोमियोचो कंत्राट ब्राझीलाच्या क्लबान गुटलायलो आनी रोमियोचें स्वप्न सोंपलें. तो परत भारतांत आयला. फुडल्या ISLांत रोमियोत परत एकदा FC गोवाक खेळटना दिसतलो. इतल्याने खबराची हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग
Prudent.